Ublay ulu pelong ke jingdom ke jaka syong ke jaka beri jong. Ndah haba pipoy ke testament bethamai ke Bible ke ongkum ni. Ublay ulong ke jinsai ke jingdom kamdon setia. Hey, haleluya. Ublay ulong ke jinsai ke jingdom kamdon setia. Hagesti Jacob kal nong ban nongkong thot bkhan yo. Kong ke jing ai ba boro ke wan ukpa jong ke jinsai. Ubom jukela menu ukpa jong ke jinsai. Ke Bible Testament bethamai ke batai ublay bolong ukpa jong ke jinsai. Handai la pi pule ke testament berim pio I bo blay ulo pelong ye ke jaka syong ju ke jingdom. Kibru kimyo iu. Kenapa? Kamut bo blay ure usyong ke jaka bedum. Piti blay udebit ongkum ni. Udebit umyo I yo blay. Baru mut bo blay usyong ke bedum. Na kata ada umyo I u. Nama ke jaka bedum don beyo I. Don kaman wan ke jinsai ban yo I. So, David udon hagaya jeng ke hagaya bedum. Testament berim. Baru perkat bau blay syong ke jaga bedum. Nagata da umju iyo blay menu. David umju yo iyo blay menu. Namaru perkat bau blay syong ke jaga bedum bi. So, baru ke bau David ubatai sepang blay. Kedai tik kum ubatai utu ubamat la sepang hoti. Habo tu bermala ubat yang kejap jong tu hati uong bo peleng hati ulang kum thlong. Habo tu bermala ubat yang tedong jong tu hati uong peleng hati ulang kum peseng. Habo tu bermala ubat yang skor jong hati uong peleng hati ulang kum kapra kum gemaleng. Habo bermala ubatai. Ya no ya gano ubatai kat kum kajing yo snow jo habo teba habo kuta. So ke testament berim ke testament berim hakaba kibru gi pe tamba kim yo I ki skor jeng ki ngap tamba kim yo sngo kata de ya jeng testament berim ka ba jisu ong kata de ya testament berim ka ba shibun ki prophet bat kibru ba ki kwa ban yo I ya ka ba pi sanran ki yo in re kim yo lat ban yo I ba pli suk ki khmat jo pi namar pi yo I ya ka ba ki noi thol pa ha testament berim kim jo I suk Mapi ke skor ke yos ngau ya ke ba ki noi thul pa ha ke por men berim testament berim kim ju yos ngau so ga